Nuer mala kenyam ka nasdiala kontin barwani lingwasme biya kamal ka Nuer online TV channel en wala changa wal bangon ka paidi chon kin dangro yandang ro bakel ban rwani tin kontin gorgo deling ban ka shuling kel gwasme bro chu palpin ba keling den kenyam ban racha ka luke sha lukre wacha ka juba kwi kume Dr. Yak Bachar kenetin konti la jikware ban racha ka tungwan ka tin kon lat krodian ka jan gwasame nying mali ka tin kon yar ka mal ke dob dande mal dare bin ka ja ana bu kon ling pokas dan bete long ka tin jekton kon lat ka kuma spele ayu kan dupin kon dong de ka chonga ja ban ka ling ka jan report me goron jin vi channel me bi nyoga de ko ken ko de ne dia de kan ka ngach ka tin kon tin lat krodian ken yam re wich ka juba ka shanka wal badaka pai di ron kin dangro wit dangro wit bakel chate mi chor la re wi ka juba re ka mo to ka jelat gwa de lo ka document chaten wa sha karabe ki generator men la karab kulanong ko bi kan microphone bi ko kullet wajen kan kalet first by President Dakma Chaten kanene kadang boroten kona cha going kel cha lugdian mo cha ja kapchong ka jelat ko chi generator cha je ki chi generator cha fail cha la do ngwa mo cha karb ja ko cha bretin gwa dan lo ko luktin ka ko daos awajen che code cha disrupt ka jodan cha lat gwa sme kala do ne generator la na let ke dia wa take technical issue wa ngwadum chia karabe che chu jako chablet ko generator mo cha ko le bejen code room mo ba je ko supply ka power no ka power mo la microphone la kana letin bu karabe letin ka ba tin content kwa code kwa kala record ka je chet ka recording equipment bi ko let adudo ka jen chang mo kan nying tin kontin chare la ka kan kalat ramadan la presiding judge James Salala deng shela do nena she lugu mo che kap jok no an luk cha kap ka shanga jok ka jok la shanga jandang ro ka pai de ron kin dang ro wi de jandang ro wi de bakel ko ba lugu ba ja kulo luk no Raman yam right now ka kwide podcast show le Ramadan right now kwide ke Ramadan e cha lup cha jetok ti ke je ka kwi ko mite ka tet ka te konte cha den la tre wi ka nasir ja podcast cha ja gwan no jen ne te ka yu te ja ka nasir ka yu to wai cha ga ja ka Nuer wai ami ka te ne ko ken la senior government official iti cha moj bone ka la senior government official ka kuma spele ayu te cha moj ba ka yu cha jo mo cha jala da kanetin kontin gwain ke potkang potkang te ke rundi jandang ro de sir te rundi jan ngwan de kel la runda pada jan cha ja gwain ke kwi ko re dane che tok ka shala do ne ke de alde ko ne chalat kan dial jane ka kais ni de tone jane ka ti chali political motivated accusation so ku je mo tele le tet ke me dane le ro do no gorge jano de je mat ketin content chalen lat podcast kan yen karwa da cha yen kel kan ne tin content senior government official kan military official ka kuma spele io to kwerdi dakri ma chate ten te mampal dor teten te gadwi lampoi teten te lieutenant general Gabriel Doblam teten te Camilo Gan Michael teten te madeng yakrik teten ka te Dominic Gad Gogrik bane teten nere tie kaneten content cha yen de wike juba emi yan ka kap ko ku ri dan je to ko re wich kanasir United Content Chalke prosecutor Kenneth Contin Gurke Jalungo de Dakluma Char kan ne dambaro de yen kel ki de ka panish waken chicken la do ne kore dane chi to kan nasir e che de ni ken de SSPDF to chubo ku dangro jinde baro e che kanak an koromone shagana ga Minnesota Sudan People Defense Force kolera commander yen urchal David Majudak kanene to ngwan waken ji ken ji te nien re koromo neme chicken nyolad bon ju kumeno ite ka me
ti cha kap Nuer wai army ti take you to shop ke million ti jendir badak ala 15 million US dollar e cha mach de ni kana torbiyal di ni cha ka yar ki cha ka nang ka jodan lat kana ngwasemeni ke kwi kore dan ci to koron kin dang ro wi jen dang ro di cha ka pai diok jo dag ma cha jo kulo yen ka chen dang ro bakal ka pai diok ron kin dang ro jen dang ro wi de di no ana me jen kwala do no titini ka political motivated ko kan kore to ka kirme yadit no Gwada men chine dial riaka jelong o netin kontin cha yen kan wari kan dial ko tiga ka kuma spele ayo tele jangre tin tele ji ko tin tele teat tin anen wang no re karodien no me cha da ma cha yen wan mo rameda ne cha bain kwara natenelo yet perino mu wuti Equatoria natenelo yet perino jaram dan la chairman tame ki acting chairman ka kuma spele ayo niga gwase dan mi kana kef ke charo da bare wi kujuba chogoro beladi albagalat Nathaniel jen ramkel mbumbum re kuma kadak machar jen kwala kwanya ala kwara rawde ko beladi albagalat gwade cha kwa Nathaniel yet perino she tekane tangwan kanware tilade no Nathaniel yet perino cha jade kwanya la kwar kana tane lu yet perino kwanya ni kan machar kane dial te kone te kel keja o ngat keja Dr. Machar anyo kan kwero kwangeji la jana gwada tormo ko run wa kwero waja kwan binad bu dil chong kel ko angam be kana kwan ke ngab kana noko charam kel chaja kwanya karwada duno la tam bi mebne dial bi ka te ka voting ko angam de karwai ki angam de kana jako bu ko mo bi kanona ne to wan lungo kuma SPLA ayo shika supporteri SPLA ayo shikan tandien wa chawidien cha yar lat kano Nathaniel Perino shadia kwar Nathaniel Perino kwanya Dr. Machar anyok ne dial kon mentara ka jan gwasan lat kano in South Sudan ate ke national election baramo kwar nok lo de jehbe de kulo kwany Taram pin ko de ko de kwany ko mi tam joben no bramo kwar lo ai de be kwany ajen mo kwa kir le langa je tamano kir jang na mal jata wana do kir point le ko logo jeno bi mal be ten ke binat bi ke tere mala ke logo jeno ba ko in kwar ba jalat ajen nen yen tam tu go kor ka nyenya kana ka dwal ko jene muwe ka ko in kware jen chebe pat ajen mone ko kia dwala ko dong chebe pat jemne yana tamanong kore ko ne to wan ken long thousand people ku displace ka jongle chumena panal woni in the state ko gane dialati rudian dial kanware che goro bunware bi ka vote jen ta danan te ka kirma yadit Nika gwase dane she kurme she toga je toga ka Western Bargazal wiki Equatoria nika jen 2025 2024 and then ka kore chotel gwad je kire jen wo der dak ma cha der je kefdi lan goten content je spela yoten la ka mege ke la na la ka wi agorno der kanak yo ba je nyom kwa je pushback men me che benbo ke sharp to goal ko ken ko der kuma spela yo der je joj ajen sha shune na ka jongle state chanen ka apanal ne diala content ko rantam ka ngane ke ku me kirmi yadi kan la dini ken la ka jaga ne ni bane ci ko ci kana no ko di kan tel yut jakan ka kir gang ro da ka juba ko jen tiji Uganda people defense force tika kel ka je ko kan dini ci ga moy ke base mitagaten ko mitem tek tak mi ci to ki emergency be goro bi dini to bi ka chupalo che million of US dollar sha kam dini Uganda ko gande Uganda jen ko le survive teno ke report ne me inshallah Trump kel ke Uganda la bude ke kudangro US dollar kanetin kontin la de ni South Sudan changram kel bodong che bot ke euro dollar ba ke changani real dollar wa teleje ko euro ke kun ga pai wa changa $100 chigane chup ka yo dialti nanga ke non ke Uganda buram ke ne kudangro US dollar mi no ka pai en would Uganda mi la de kebe kina damba kel namo jene dane cha gwi ke cha dot chumena wale kende ne panke ne terka kor liu ko lora bang chang cha jene kor ba cha chi more cha ka ler mandan chore lat so ne me kel mi bej mi chi kume kel mi yadi che weten ko kuje mo bana chongon gwasme bana nyoje ka report dien biate kamal